Nema, sad tu stani. Čekaj! Ide. Može lagano, može! Može lagano! Jebe mu mater. To. Ide točno na drvo, neće ga moći dignuti. Sad nek proba stat. Na drvo se je nabila. Dobro, akumulatori su vani. Jel se može zanest kak na ruke na stranu? Kak? Ne znam za šta da primim. Ma kak?